dramski program Hrvatskog radija. Sibila Petlevski, radiodrama General. Ma ne, ovdje sigurno nisu. Ma, pusti ti to, za svaki slučaj. No vidiš, čistac. Kad god uđem, naježim se. Vidi ga, ko fetus u formalinu. Jadnik. Šta ga ne puste na miru? Da počiva ko čovjek. I za serijskog ubojicu već bi bilo dosta. Bog me nije šao, osudete na 2-3 stotke. Zamisli ti kako njemu bilo. Već je davno otplatio dug društvu, po svemu. Brate, šta je dosta, dosta je. Svaka logika kaže da je dosta. Nije više ni za šta, bolestan, svaki čas bi mogao otegnuti. Smrt mu dahće u uho ko žena, samo što nije. A on, bijeda posljednja, raširio oči i čeka smrt ko spas. Nada se. Na jesen ti nadu, pravda je brža. Brus, kažu, zaboravi plijene. Pa ti ga lijepo u led dok još diše. Ko da je komad mesa. Baš tako, i gore. Da ga barem pusti da se tamo smiri, da odspava svoje, ne? Taman kad se ustali u tom stanju, evo ih opet. Dođu drugi. Ma šta drugi, isti takvi 10, 50, 100 godina poslije svejedno. Ljudi ko ljudi. Samo medicina napreduje. Izvuku, odmrznu, poprave malo tu, malo tamo. Srce, žile, jetru, glavu, iznutra, izvana. A on se jednim čudi što mu ne trebaju očale. Gleda tamo između nogu, a tamo stvar pokazuje 15 do 3. Sve radi, ko satiš, tika taka. Onda opet iz početka, još jedna doživotna robija. Je, tako ti je to, Ivo moj. Meni ih je na neki način žao. Starko djed Božićnjaka, vidim u tijelo, mnogo novcat. Bog me ga sredili. Oprosti djedice, još malo pa buđenje. Domingo! Magdalena! Domingo! Magdalena! Lud je. Lutko kopito sunilac. Mračnjak je to. Priča. Opasni luđak, kad ti kažem. To je sve. Opasan je on. Lajno, šta? Opasan je, kad ti kažem. Smiri se. Kažem ti da je opasan. Smiri se. Dobro, prosti. Ponekad mi dođe, tako mi dođe mi da ga... Ivo, nemoj ni pomišljati. Ma zašto? Hajde razmisli, ko bi imao nešto protiv? Kome bi bilo žao starog? Ko bi me spriječio? Koga je briga? Prokleti brod ne dolazi već mjesecima. Ako to tako potraje, ne usudim se ni pomisliti. No, vidiš, Johannes, zaboravili su nas. To ne može biti. Ne može biti. Pa namamili su nas ovdje na ovaj prokleti otok i onda zaboravili. Namjerno zaboravili. Ko što se zaboravlja šugavo pseto. Dali su nam kosti, naše vlastite kosti naših drugova, smrskane, polomljene, otkinute kosti i sad glođemo sami sebe. Režimo, ne ujedamo, nismo za njih opasni. Gospode Bože, pa zar ti stvarno vjeruješ da tebe neko poštuje? Zovu nas vitezovima jer moraju. Časno ime, zar ne? Za psa, nižeg od psa, za džukelu, za čopor ratnih džukela koji glođu kosti u kutu, skriveni od očiju javnosti. Misliš da su namjerno, da je urota? Evropa je zamrzla svoj grijeh i dala ga nama na čuvanje. Eto vam posla, eto vam kruha u miru. Stojite na mrtvoj straži u sleđeno meso, tjerajte u red odmrznutu stoku. Znaš li ti šta smo mi za njih? Isto što i ovi u ledu. Zločinci. Riješili su nas se o istom trošku, a sad napokon i zaboravili. A to ne može biti, došli bi barem po žene. Koje žene? Pa to nisu žene, to su kurve. Vojne zaposlenice, one imaju čine, zaboravi. Da, za svoj plemeniti čin dobit će spomenik. Šta ti je stari kriv? U istom je sosu kao i mi. On je vlast. Jake mi vlasti, o starosti svoje popadali zubi. Ahmad predstavlja vlast. To se zove simbol. Puhni, srušit će se. Prvo ću puhnut, a onda ću mu svojske zakrenut vratom. Ništa nisam čuo, to se mene ne tiče. Dobro, podijelit ćemo posao. Ja ću puknuti, a ti mu zakreni vratom. Kad već sređuješ starog ludova, mogu bi malo kretena.
Onako iz čistog milosrđa. Dobro, i šta ćemo onda? Tucat Meg. Jo, ružna divljakuša. Te pogledaj ovo, zabila mi je zube do krvi. Jaka mala, stari kaže da su djeca potomci nekog sveca. Blaženika. Misliš da je to istina? Ma jest, vraga. Pa baš i da je tako, šta s tim? Stari zna sve o svima. Po čitavu noć crta obiteljska staba svojih uspavanih ljepotana. Izmislio metodu mučenja. To mu je zasluga. Za svakog se pripravi prije nego što ga izvuku iz leda, pa počne od početka. Te koja im je loza, te koji su preci, te odakle su došli. Svašta se tu nađe. I dobrih i loših stvari. Ko je kog zajeba okrao, čiju je ženu oteo, pritisnuo kćer ili zaklo sina. Pa to je baš zanimljivo. Kao ti ne bi kao volio znati kakvi su ti korijeni. Tebi je zanimljivo, vidiš, meni je bolno. Žao. Tebi je žao, a vjeruj mi, moglo bi ti postati još više žao. Pa dobro, sam htio reći da mi je iskreno žao zbog svega što se tvojima... Čega svega? Kojim mojima? Pa tvojima zbog nečeg ti je bolno, zar ne? To svaka domaćica zna, što više ljuštiš luk, više ti cure suze. Samo nešto zaboravljaš, prijatelju, isti taj luk drži kod kuće i tvoja majka. Ahmad kaže da je doznavanje prošlosti samo početak igre. Podlac kaže. Budućnost je ono zbog čega najviše pate. Budućnost koju su prespavali ovdje na ovom prokletom mjestu pod prokletim ledom u hladnjaku. U običnom prokletom hladnjaku. To je ono najgore. To je ono zbog čega je meni žao. Pregledavaju albume. A tu starci, nepoznata lica, sinovi, sinova njihovih sinova, gledaju slike kćerki, kćerkini kćeri. Smežurani potomci, njihovo vlastito smežurano sjeme. Kao da nije moje, kaže sami sebi i tješe se pod plaktom, znojni s bestidno tvrdim, potpuno nepotrebno pomlađenim kurcem u ruci. To je ono zbog čega je meni njih žao. Žao mi je budućnosti koje... Nema. Jednostavno nema. Ne budi glup. I nama su je oteli. I ti ne bi kopnuo starog. Još kažeš da te se to ne tiče. Nije tvoja stvar, jel? Djede Mraze, jesi tu? Ima li koga kod kuće? Kuku, alo? Starom prokletniku je taj najdraži. Pred njim bi mogo stajati satima. Ko da mu se osobno zamjerio. Mrzi ga iznad duše. Ma ne njega, nego njegove. Evo, prošlost je strašna. Kažem ti, ona boli. Ružna prošlost sve što ima doći već unaprijed pretvara u prošlost. Što misliš, zašto je stariji posvojio djecu? Ma rekao je zašto sam, mi nikad nije bilo do kraja jasno kako se on to mislio osvetiti. Možda nešto od toga što se odvilo u zadnjih 150 godina zimskog sna, to bi ga potreslo. Kraj stare kršćanske loze. Produkt istrošenih svetačkih gena. Kreten i podivljala mala kurva. Kreten i kurva. Gdje su se dobra ga sakrili? Dobro, kažeš, to te se ne tiče, baš te briga. Dobro, onda bira, ideš sa mnom na piće ili ćeš i dalje tražiti to za što te nije briga? Ajmo na piće. Domingo! Magdalena! Magdalena! Domingo, sine! Magdice, dušo! Magdice! Domingo! Tu mortus est aques de mana quedeu laiudi. Ajde, pitaj ga. Pitaj svog Boga da ti sad pomogne. Jer ja ću te oživjeti. Oživjet ću te samo da te gledam dvostruko mrtvog. Tu mortus est aques de mana quedeu laiudi. Tu mortus est aques de mana quedeu laiudi. Tu mortus est aques de mana quedeu laiudi. Aques de mana quedeu laiudi. I sad, baš kad ih najviše treba, njih nema. Nestali. Jednostavno nestali. Moli, tatica moli. Magdice, Domingo, sine, zašto mučite taticu? Zašto ga tako mučite?
Allah je velik. Dođi, sine, dođi. Dođi meni, neću ti ništa. Tatica, moli, tatica, moli. Voli. Sinko, jadni dobri sinko. Vol i mu. A? Konjića. Čovjek bi rekao, to je ljubav. Starac i dijete. Razmažen dječak jaše popustljiva starca. Igraju se razdragani. U kud ćeš ljepše? U stvari, niti on može voljeti kao čovjek, niti ja koji sam ga posvojio smijem voljeti oruđe svoje osvete. Taj klipan s umom trogodišnjaka nije čak ni dijete. A ja nisam mu na sreću ni otac ni djed. Ma ne igra se on sa mnom. Igram se ja s njim. I odoše nam galebovi. Već dugo nisam vidio ni jednog. Još vina? Još. Da je znat kud su nestali. Nema broda, a nestali i galebovi. Čudno. Jebem ti galeba. Jebem ti otok bez galeba. To ti pa ja velim. Sjediš, ništa ne vidiš, taman da svijet propadne, ti bi i dalje sjedio. Sve je to od Sparine, teško je vrijeme. Brod okasnio. Okasnio, čuj, kakav je sad pa to izraz, okasnio. Odakle si ti zapravo? Zakasnio, jel bolje? Neće ni doći. Da Bog da je jezik pregrizo, doći će, mora. Mora bit parade, jedino nje mora biti. A svake godine isti drek. Od Lediće generala čujem. Generala? Jedna usta više, ja bi one odađene natrag u frižider dok ne dođe brod. On je general. O, vidi, pa ona govori. A šta je tebi mala, šta se bojiš? Pobjegla od starog. A gdje je bato? Ostavi dijete na miru. Nemoj se ti na vojnika obazirati. Ajde, dođi k meni. Vidi kako je lijepa puška, a? Stara, a lijepa. Ovakvu nisi vidjela. To ti je iz vremena ledenog generala. Vidjela sam ga. I? Kakav je? Gol. Aj ti to, pa to je... O, ko je? Nismo našli man. Došla maca na vratanca. Valjda došla svinja na valov, tako se to kaže. Fuj, prasac oblokani. Tako se dolazi, jeli? Takve bi najradije bacila van, i tebe, Ivane, da znaš. Jela, ja mislim da je malo drugačije s nama. Obično kad sam unutra moliš da ga ne vadim. A ja sam mislila da si ti manji prostak nego što jesi. Madam, ja ću tek toliko, sam da se spružim tu u kutu. Laštiš pušku, Stjepane, laštiš. Laštim. I treba. Kod Lediće ti zemljaka u nedelju. Znam. General Rajko, poznat je on. Rajko Raki. Od stare garde. Pljačkaške. Eto ga, vidiš? Garde zločinačke. Slušaj, prijatelju, nemoj da te opalim ovim. Pusti ga, Ivane, pusti ga. Neka ga, pusti. Madam, sa štovanjem se pišem Servus. Špijun. Ljigavi provokator. Ne pazi samo što govorim, nego i kako govorim. Poslije će prijaviti u stožer starija časnica Lafos, drugi sanitarni vod, koristi izraze iz svog kraja, budi regionalnu svijest i navodi vitezove na nepoštivanje društvenog uređenja Sjedinjenih Evropskih država. Još ću zbog njega imati problema. Nećeš. Neću, jer će moj problem postati tvoj. Gdje kakva gužva, ti si tu prvi. Prosrećeš ljigavcu zube i bit će dobro ako se na tome zaustaviš. Ne, počet ćemo od glave. Malo krupnije nego što je njegova. A onda ako bude vremena možemo se pozabaviti zubima ovakvih ko što je on. Ako smo to mi?
Ajde reci, Stepane, ko su to mi? Mi smo mi. A mogli bi i vi. Pa bi bili i mi i vi zajedno. A znači dotjeralo do kraja. Nema više tu šta. Pa smo vam sad i mi dobri. Od uvijek bila. Mi smo spremni. A ti obavijesti žene. Nema se šta čekati. A kad ćete? Sutra, kad odlode generala. Da i ta parada za nešto posluži. Pokazat ćemo mi njima ko su pravi vitezovi. Na gotovo došli, zasjeli u fotelje, zafrknuli nosovima, smrdi im krv. Ko da se tako lako do mira dolazi. Sad im i pogled na nas smeta. Čistoncima. A što smo mi gledali, to se njih ne tiče. Nisu oni više isti, kažu. Imaju pravo, a nismo isti, previše smo vidjeli. Rekli su, operite se, smrdi, sad je gotovo, skinite čizme. To se u miru ne nosi. Mi smo poslušali, po ko zna koji put smo poslušali. Skinuli cokule, sprali s njih svetu zemlju, zemlju u koju smo mrtve zakapali. Njima ni to nije dosta. Blato, viču. Blato, blato ste nam po tepihu, prasci soldatski. A mi šutimo. Navikli slušat. Čisti to! Dere se neki koji se prije u mišoj rupi skrivao. Strah ga bilo cijuknut, a sada riče, čisti to! Neću da mi crkotina u sobi smrdi. Kad dođe brod, gotovi smo. Neće doći. Kad dođe, gotovi smo. Taman da i dođe. Ubit viteza isto je ko zatuć pijana oca u postelji. Njihov je mir od naše krvi potekao. Znaju oni to. Neće se usuditi. A šta je od našeg znoja poteklo? Zatuć kurvu isto je što i zatuć kurvu. To nema značenja, to se može mirne savjesti. Imate činove? Pa imamo. Da šta da imamo. Časnice u viteškoj službi časnim postupkom sklonjene s očiju finih ljudi koji ne bi crva zgazili, kojima smrdi blato s groblja i skorena krv. Ko da nama miriši. Zato imate činove. I plaću, to si htio reći. Mi za to primamo plaću, jel da? Sama si rekla. Pa kao da je vi ne primate. Plaća vam onaj u naslonjaču, samo vama nije dosta, u tome je problem. Da je dosta, šutjeli bi. Čekali brod koji neće doći. Da Bog da jezik pregrizu. Dobro, hoćeš pomoć ili nećeš? No? Cure će od malih zastava spojiti veliku, šarenu, da se sve boje vide. Da budu na okupu nacije, ali da se svaka boja dobro vidi. Do sutra? Biće gotovo. Skinut ćemo plavu i staviti šarenu. Ajde, mama, ti tvojeg dosta je bilo. Ajde. Sanjao sam sunce da zalazi. Bilo je veliko ko pol horizonta. A tak je naglo palo da se sve zamračilo. Ko rukom odrezano. Totalna kmica. Ajde, idemo, diše. Totalna kmica. Kmica nad kmicama, totalka. Nikad do sada nisam imao sveticu. Posebna je ova noć. Lijepe su zvijezde, lijepe su i same po sebi, a kamoli kad padaju. Meteori, kaže Ahmed. To im je ime. A u našem kraju zovu se zvijezde padalice. Reci da nije ljepše. Jedno ili drugo, meni svejedno. Jesi siguran da si dobro? Ako se pitaš ili krvarim, ne krvarim. To je još jedan znak. Kad su Svetoj Katarini odrubili glavu, isto nije bilo krvi. A poslije ipak umrla. Ti reci ako se ne osjećaš dobro. A ti reci da se šališ. Zašto? I ti stvarno misliš da sam ja svetica? Najozbiljnije. Stvarno i najozbiljnije. Samo ti ili još neko? Za sad samo ja. Uskoro će doznati i drugi. Strpi se. Nisi normalan. Nekom Bog uvijek ukaže milost. Pa se prvo smiju, kažu da nije normalan, a onda vide da je imao pravo. Jel to zbog one priče o blaženom pra? Prestani. Ako sam svetica, mogu raditi što hoću. Imaćemo sve. Zastavu, više bojnu. Da se svi mogu na njoj naći.
generala da svjedoči našu zajedničku muku, pa da se imaju vitezovi oko koga okupiti. I tebe. Sveticu. Za početak. Poslije i drugi mogu birati svoje svece, pod uvjetom da su ih platili čvrstom valutom ili svojom krvlju, ili topovskim mesom svoje djece. Nismo se mi borili zajedno, ali kod je to važno. Vidjeli smo mi Boga svoga, svi koji smo ovdje. A što ako ja ne želim biti svetica? Morat ćeš. Već znam da to ne želim. Vratit ćeš se starome. Ne mrtva. Morat ćeš. Nema se tu šta htjeti, ne htjeti. Sveci ili jesu ili nisu. A ako ipak krvarim? Seko, bato traži. Seko! Strpi se samo do sutra. Od sutra će sve biti drugčije. Vidjet ćeš. Mak, bojim se, bato. Hajde, dođi Sreki. Dođi. Biće ti poslije drago, vidjet ćeš. Mak. Ljubičaste stijene i violetna su maglica, zora u boji pokornosti. Velik si. I već kad se čovjeku učini, sve je propalo. I kad bi od bijesa svisnuo, kad bi razbijao sve oko sebe, grizao ko ranjena zvijer, a ne može, ne smije. Da čovjek je, nije životinja. I kad shvati da nema čaporka, a trgo bi, da mu čak ni zubi koljači nisu dovoljno dugi za količinu bijesa i nagomilane nepravde koju osjeća, kad osvijesti da ne smije čak ni nožem, da čovjek je, nije životinja, onda se opusti obuzet tupim očajem. Očajno sam pred Bogom i pokoran u nemoći. To je ono što ti čekaš, pokornost. Tebi treba naša pokornost, jel da? Tek onda daruješ milost. Velik si, hvala ti. Sveta osveta, sveta je moja osveta i tebi draga. Zato si pomogao. Jesi li zato pomogao? Ili zato ovo jutro starome Ahmadu najsvetije jutro u životu? Taj prizor nikad ga neću zaboraviti. Još dok se nije razdanilo, ali ipak već danas. Pred grotom brat i sestra zagrljeni u nevinom snu, ko mala djeca, kršćanska mladunčad. Mladunčad koju si mi ti poklonio, živo oružje osvete. Blaženi rađaju generale, generali idiote i djevice koje to nisu, male muškobanje bez sisa. Eto šta ti je vrijeme, šta ti je život. Gledat ćeš kako kćeri tvojih kćerkinih kćeri postaje ženom uz salve prđenja i vojničku riku. Hoće li te boljeti tvoja krv? Hoćeš li poželjeti njeno mršavo tijelo bez grudi, prozirno, blijedo ko hostija, ili ćeš samo ispustiti sjeme od straha? Tu mortus est aqueste mana aquedeula iudi.
Tu mortus est aques de man aquae deula iudi. Aques de man aquae deula iudi. Ahmade, pobogu. Pa još nije ni svanuo. To si ti. Dobro jutro. Nisam još otvorila. Oprosti. Boga mi, nikad nisam čula da neko tako glasno misli. Spavam kad ono muški glas. Mislim, dobro, pijanac je. Nemam snage provjeriti, taman utonem u san kad ono opet. Još glasnije. Ponavlja neke vrađbine. Neka me jeza prošla. Jedva sam se usudila pogledati šta je kad ono ti. Ajde, oprosti, nisam htio. Ma da si se samo vidio, stojiš, digo ruke prema nebu, zagledo se prema pučini i vičeš neki abrakadabra, a sjedine vijore na vjetru. Strašno. Strašna je starost. Slabo spavam u posljednje vrijeme. Sam si htio. Niko ti nije kriv. Imao bi čime platiti, ti bi bar imao, da nas samo sirotinja stariji. Drugima opraštam. Sam ne bih nikad na to pristao. A 1-2 kure, pa da skočiš ko mladić, zaplešeš, da prestaneš već jednom prevrtati one svoje papire i prašne knjižurne. Ne bunim se. Starac je Bogu drag. Njegova je snaga u slabosti. Tijelo propada, mozak zapinje, ali duša jača. Dobiva krila i sve je bliža Bogu. Nego, reci ti meni, šta je ovo? Zašto taj brod ne dolazi? Ljudi su se uznemirili, raspituju se, znaš kako je. Svaki čas frcna iskra, misliš poklaće se. Lakše je čekat smjenu kad znaš kad će. Cure bi kući, nije ni njima lako. A bome nije ni nama koji smo ovdje za stalno i mi bi neke novosti, malo promjene, da osjetimo da smo živi. Kako vidiš, živi smo i možemo biti sretni da smo živi. A čekaj, ti to konkretno ili onako pjesnički, uopćeno? Kažem ti da možemo biti sretni što smo živi i to je sve što ti mogu reći. A znači ima nešto što mi ne možeš reći? Ima. A hoće li doći brod ili neće? Mislim da hoće. Misliš, ti misliš. Ahmade, majke ti kaže šta imaš. Nećeš ili ne smiješ? Ne znam. Na kopnu se dogodila katastrofa, to znam. Ne znam hoće li doći brod. Bože oslobodi. A je li ih puno izginulo? Rekao sam, živi smo i to je sreća. Bože oslobodi. To je sreća, a sreća je slučajnost. I ti to tako mirno, ko da te se ne tiče? Tako, mirno, starački. Ahmade. Reci. Ahmade. Taj ton, taj tvoj glas odjednom kao da čujem duha. Tolike godine. Ahmade. Reci. Možeš ti to bolje, ponekad. Reci, ljubavi. Uvijek si bio lud. Lud i odlučan. To mi se nekad sviđalo. Bili smo mladi. A onda si postao okrutan. Gledala sam kako s vremenom gubiš utjecaj. Vidio si to i sam. Zato si i postao... Okrutan, zar ne? Da. I ti si se promijenila. A onda je zavladao strah. Počeli su se bojati. Ugrubjela si. To je zbog njih. Psi te poštuju. Bilo ih je strah, bojala sam se i ja. Tebi više ništa nije bilo sveto. Osim Boga. Nisam ti više trebala. Niko ti nije trebao. Starost je okrutna. Ne skraćuje samo život, nego i snove. Nisam ti trebala. Sve kraće spavam. Jel tebi jasno šta se sprema? Burin. Ljudi su nezadovoljni. Promijenio vjetar, zapuhao burin. A tebi stvarno nije stalo? Ti stvarno ne želiš ništa čuti? To je jedna od rijetkih prednosti staraca. Više ne žele čuti, gluhi su za sve. Ali još bi se stvari mogle promijeniti na bolje. Nemoj zamjeriti, imam posla. S tom paradom uvijek ima posla. Ahmade. Taj glas, kakav si imala prije, nježan. Gdje se skrivao sve ove godine? Ahmade, posljednji puta te nešto molim. Legao prijatelj na postelju ljubavi. Plahte su bile od strasne žudnje, pokrivač od klonule čežnje, a jastuk od suza.
Pa se čovjek zapitao je li i jastuk sašiven od istog onog platna od kojega su sašivene plahte i pokrivač. Ahmade, reci barem za brod, ide li? Šta je to? Još nisi otvorila? Danas neću otvarat konobu. Danas nećeš? Pa rada, pa tek bi danas bilo gostiju. Neću. Ne osjećaš se dobro? Razgovarala sam sa starim. Razgovarala sam s njim. Nešto nije u redu. Jel već nanjušio što se sprema? Ništa nije u redu. Znači zna, to sam i mislila. Od početka mi se plan nije svidio i ta zastava, sve skupa, reci ti meni iskreno šta se to nas tiče. Dogodila se katastrofa. Kontinent. Čitav je kontinent pogodilo. Izginuli ljudi. Katastrofa. Molim. A on šuti. Ništa ne kaže. A mi ko hrpa govana čekamo. Otiću. Treba obavijestiti žene. Ko hrpa govana čekamo. Šta čekamo? Ko hrpa govana. Madam. Jeste dobro, madam? A zašto si opet tu, dijete? Šta nisi s bratom ko staroga? Došla sam vidjeti zastavu, je li gotova? Gotova? A sad mi reci zbog čega si zapravo Došla sam vidjeti zastavu. I? Reci, dobro te poznam, vidjeti zastavu i? Pitati ti nešto važno. Ovako. Nemojte se smijeti. Pitanje glasi. Teško mi izgovoriti. Djeli glupo. Ajde već jednom. Pitanje glasi. Jesam li Ajde. Jesam li ja svetica? Odakle ti to? Ko ti je mogao tako šta reći? Nije važno ko je rekao. To je sigurno Ahmad. Stjepan, ali nije važno. Htjela bi znati što vi mislite. A jedno djete. Znači nisam svetica. Dobro, samo toliko. A jel ti on bio prvi? Prvi s kojim je bilo dobro. Poslije smo gledali meteore, nije bilo puno. A onda je Stjepan rekao da Bog određuje ko će biti svetac, a ne ljudi. Ljudi samo biraju ko će biti čiji svetac, pa neki imaju jedne svetice, drugi, ovisno o tome što su birali. Još je rekao da on misli da sam ja tip svetice kako bi htjeli vitezovi. I onda se zabrinuo i pitao ima li kod mene krv. Pa kad sam rekla da nema, onda se prvo začudio, a poslije je rekao da je to znak, još bolje nego krv. Isto tako nije bilo krvi ni kad su Svetoj Katarini skinuli glavu. I onda je htio nabrajati još neke primjere, sam se nije mogao odmah sjetiti. Ali se zato sjetio da je bilo nekih stvari koje su siguran znak da je naš otok mjesto na kojem će se dogoditi nešto sveto. Na primjer galebovi. Kad su nestali galebovi, odmah je znao da je to znak. Još je Stjepan rekao da je dobro što smo nas dvoje, Stjepan i ja, zapravo zemljaci. To meni do duše ne ide u glavu, nije mi jasno kako smo to mi zemljaci, a nismo iz iste zemlje. Ali Stjepan kaže da su nekad neki njegovi rođeni u mojoj, a moji u njegovoj zemlji, na primjer general. I da nema veze gdje je blaženi predak rođen jer je imao potomke, pa su se onda oni svagdje ženili, putovali i tako smo mi zapravo zemljaci. I sad sam ja malo razmislila, to je sve glupo, mislim to sve skupa, ali bi isto tako mogla biti istina, pa sam zato došla pitati, mislim ono što vi mislite, je li to istina ili nije? O dijete drago, ja ti se ne razumijem u te stvari. Ali vi uvijek znate reći pravu stvar, cure dolaze pitati. O muškima znam puno, o svecima malo. A zato ti mogu reći da bi bilo najbolje da se kloniš Stjepana. I nemoj okolo pričati da si bila s njim posebno, ne Ahmadu. Njemu nemoj priznati ništa u vezi s muškima. Ako nešto sumnja i pita, recimo da ne znaš o čemu govori. Da mu nisi možda ti spomenula zastavu. Ma nisam više dijete, ne bojte se, kad šutim onda šutim. Kako Stjepan kaže, ko grob. Za mene si dijete. I vas da ćeš biti jer sam te ko nejače na rukama nosila. A sjećam se dana kad su vas donijeli, tebe i jednička brata. Pronašao vas Ahmad u sirotištu i dao dopremi s dojeljom. A ta kad je vidjela gdje je došla, istim brodom se vratila. Što ste bili mršavi. Jedva ste put preživjeli. Brat nije znao ni sisat kako spada. A ti si već hodala, imala si lijepo lice. Nikad neću zaboraviti tvoj izgled. Bože mi, prosti, ko na odrasloj ženi. Osušile su ti se suze na obrazima. Ali nisu to bile dječje suze, nego su bile nekakve ljudske, a oči velike.
a u njima preživljeni strah i preboljena tuga i razočaranje u čitav svijet i prezir. Najviše prezir. Znaš šta, ja sam uvijek htjela znat, jel ti dijete mrziš Ahmada? Jel on tebi čini šta nažao? Ne čini. On te posvojio, on bi ti trebao biti ocem, a ti ga ipak ne voliš, bježiš od njega. Znači da ti nije bio dobar ko otac. Pa on je, mislim, ne znam kakvi bi trebali biti očevi. Ahmed je jedini kojeg poznam. A dijete, drago. Je li drugi očevi puno govore o ljubavi? Ne znam, moj nije puno govorio. Znači da je bio još gori od starog. A bio mi je otac. Ti ste ga voljeli? Dovoljno da odem daleko. Što dalje? Za njegovo dobro. Dakle, svi su isti. Ahmed je strogi stari. Zbog tog što je stari izgleda još strožiji nego što jest. Zato ponekad mislim da je istina to što ponekad kažem da ga volim. Pogotovo što kao i vi imam želju otići što dalje. Jeste li? Ako niste, molim lijepo, samo vi recite, generale, ima vremena. Za civile. Borci ne gube vrijeme. Jeste li sve pregledali? Sve. Imate li kakvih pitanja? Imam. Koja su moja prava? Imate li kakvih pitanja u vezi s onim što ste pročitali? Ne. Dobro razmislite. Mogu li ti papiri na neki način utjecati na izmjenu optužnice? Ne vidim kako bi mogli. Onda nemam. Pravomoćno ste osuđeni i ovdje ste na izdržavanju doživotne kazne. Vaše je zdravstveno stanje popravljeno do optimuma, a objektivni pokazatelji životne dobi uslijed bioregresijskog postupka ukazuju na stanje koje bi odgovaralo stanju zdravog 30-godišnjaka. Produžetak vaše doživotne kazne procjenjuje se na cirka trajanja 50 godina do ponovne krionizacije, u tijeku koje će vaše zdravstveno stanje i tjelesni parametri starenja biti ponovno vraćeni na stanje kako imate sada, kako biste mogli biti pravodobno dekrionizirani i podvrgnuti daljnjem izdržavanju kazne. U optužnici nije spominjena nikakva operacija ni ona stvar kako li se ne zove? Krionizacija i regresijska manipulacija u tijeku krioničkog sna. Što god bilo da bilo nije spominjeno, uložit ću žalbu. To je u vašem slučaju nemoguće. Uložit ću žalbu. Ajde, budite iskreni. Jeste pročitali spis? Ne, nisam do kraja, ne. Pročitajte. Ima li to kakve veze s optužnicom? Pročitajte. Majko mu. Papirima. Ko je sad pa to? Neko drvo. Da ne bi. Znaš, ko si pa ti? Tiše! Majko, ovakav zatvor još nisam vidio. Svaka čast. Tiše! A da nisi ti čuvarica. Mlađa časnica sanitarnog voda. Svaka čast. Pulet, zovu me Pulet. Mlađa časnica Pulet. Pulet, to mi je službeno ime. Imam poruku. Da, ostavi cipele. Drugo skini. Nosim pozdrav. Vitezovi poručuju. Vitezovi? Tu? Dakle, i njih su materin pokvareno. Ima i vaših. Stjepan je tu i još par onih koji se sjećaju. Ima i drugih koji su se poslije vas borili. Ima i sa suprotne strane. Od svake nacije. Nekih više, nekih manje. Misle isto. Pozdravljaju. Da, i sve pod ključ. Tako s vitezovima. Materin civilno. Nisu pod ključem, nego čuvaju odleđene kao što ste vi. Ali dođe na isto. Kao da smo svi u zatvoru. Zabiti ovo. Vidjet ćete, generale, koja je ovo zabit. Dođe brod, donese zalihe, iskrca svježe dečke, drugu grupu cura, a nas prevezu na kontinent da se odmorimo. I tako na smjenu. Samo sad je dosta. Već 5 mjeseci nema broda. Ljudi se bune. Sumnjaju na najgore. Da nas se Unija riješila o istom trošku. Da su nas ostavili da ovdje skapamo. A veliš i Stjepan je tu? Sprema se prevrat. Prvo ćemo ovdje uspostaviti vlast. Poslije vidjeti što se da izvući od Unije.
Generale, vitezovi trebaju vašu pomoć, vaš autoritet. Veliš, ima i mojih, od stare garde. Morate biti oprezni, baš s njima, zbog Stjepana. Nije to više isti čovjek kojeg ste poznavali. Sigurno se ne bi poznali. Je li ostario ili se dao operirati, manipulirati? Što se već radi da bi čovjeka pomladili? Što? Spreman je na sve. Hoće vlast samo za sebe. Stjepan je pošten čovjek. Hoće vlast. A priča se da je protiv vas potajno svjedočio da spasi svoje dupe. Donesi neku odjeću. Sad još ništa ne smijem. Do večeras. Iskoristit ćemo paradu. Vitezovi će udariti večeras. Sad još Ahmad drži konce. Njega si vidio? Onaj ludi starac. Nije on bezopasan. A nije ni sasvim lud. Pravi se. Jebem ti blaženog pustinjaka. Tu se radi o životima. I Stjepan i njegovi igraju na kartu vjere. Jučer su s tim izašli pred vijeće časnika. Izmislili sveticu i to još kakvu, vidjet ćete. Samo da mogu manipulirati ljudima. Zato im i treba takva jadnica, ružna ko ponoć, obrijane glave, štrkljava. A brat joj je kreten, pravi pravcati idiot. I oni su iz sirotišta. Usvojeni. Doveo ih stari iz sirotišta. Brat joj ni govorit ne zna, a ona nema sve daske u glavi. Zato im i treba. Lukav je Stjepan. Pazite se, generale. A sad moram natrag. Jedno malo dizanje iz mrtvih. Uz tvoju pomoć. Biće mi čast, generale. Kad za to dođe vrijeme, proslavit ćemo pobjedu. Stid je univerzalna kategorija. Čutno je kako su ljudi sramežljivi, nerado pokazuju golo tijelo, a svojih se misli ne stide, čak i kad su najprljavije. Vidite ovog čovjeka ovdje? Pogledajte te mišiće, biceps je lijepo oblikovan, grudni koš, listove na nogama, stražnicu, nažalost skrivenu, idealnih proporcija. Penis trenutno skriven, također idealnih proporcija. Apolon, rođen iz leda, vojskovođa na čiju se riječ odlazilo u proboj, iz proboja u smrt, iz smrti. Kamo iz smrti? Jedan general to sigurno zna, mora znati, jer inače ne bi mogao poslati svoje ljude tamo kamo ih je slao. Ovaj čovjek ovdje dijeli tajnu s Bogom, a stidi se golog tijela. Skriva se iza papira. Pokriva genitalije. To je protiv svih konvencija. Odmah i donesite odjeću. Ali vi ste već pokrili genitalije rodoslovljem. Donesite odjeću. Čemu? Pa zar jedan general ima što skrivati pred vitezovima? Trebalo bi ih pitati jeste li im i prije nešto skrivali. Na primjer, istinu. Jeste li skrivali istinu od svojih vojnika tako dobro kao što skrivate jaja? Pogledajte ovo dijete. Domingo, mahni generalu. Reci generalu, dobar dan. Dobar dan. Vidite, ovo je vaš proizvod. Budućnost koju ste vi stvorili. Dobar dan. I sad recite, molim lijepo, čemu stid? Nije li sad ipak malo prekasno pokrivati jaja? Dobar dan. Dobar dan. Uložit ću žalbu. Molite se blaženom Rajmundusu. No kleknite da vidim kako se molite. Na koljena! Što čekate? Kleknite! Ovako će od sada izgledati vaša... Stak se prokleti! Jeste li ludi? Pustite me! Straža! Ljudi, gotovo je! Predugo smo šutjeli! Šutjeli smo jer nismo znali misliti. Rekli su, mi ćemo misliti za vas kao što ste se vi za nas borili. I smislili su! Našli su način kako se riješiti vitezova. Prvo su nas pustili da gladujemo. Rekli su, strpite se, doći ćete i vi na red. I došli smo!
Napokon su nas izjednačili s razbojnicima. Rekli su, evo vam posao. I kad nismo htjeli ići ovamo, kad smo rekli da je čuvati zatvorenika isto kao biti u zatvoru, onda su oni rekli da hoćemo kruha bez lopate. Rekli su, šta je, fali vam ratni plijen, nije vam dosta, niste se dosta nakrali. Ne može tako, ne radi se to tako u miru, uzmite ili ostavite. I mi smo uzeli, bilo nas stid, pokrili poslušno glave kapama i zaboravili da ih imamo. Ali sada je gotovo, završeno je s tim. Zašto smo toliko čekali? Jesmo li čekali zato što nas je bilo strah? Koga nas je bilo strah? Nas koji smo se u rovu gurali s mrtvacima, ko što se neki drugi ljudi tiskaju u tramvaju. Čega i koga? Klezubog starca! Treće su nam se gaće od ovog ovdje starca! Straža, pucaj! Izgleda da Ahmad još ne razumije, a mislili smo da je pametniji, je li tako? Starče, pogledaj prvo u koga su uperene cijevi, da ne bi zažalio kad opale. Popsesi nas drža. Lagao si za brod! Drage časnice i vitezovi, radio sam u vašem interesu. Ako sam to prešutio, pustite da kažem, polako da objasnim. Ljudi! 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 Pustite ga neka kaže! Nisam želio govoriti o katastrofi koja je pogodila kontinent. Vi kao vojnici morali biste shvatiti da u ovakvim uvjetima dodatno demoraliziranje nije poželjno. Vitezovi, ja znam da vi niste krivi. Krivi su oni koji potiču na bunu. Oni će za to odgovarati. Zar možete pomisliti da ja nakon tolikih godina provedenih s vama